Citroën Creative Technology. Din os vellos Citroën. Están ali e deixamos. Bom dia. Vamos. Bom dia. Buenos días. Que hora? Venga. Vamos. Vamos, me doy un poco de París. Penal. Penal, tres entradas. Falta acá. Danos eso. Las camisetas. Oye, si nos preguntas somos dos días raros. A ver, correr. Ten cuidado que tenga una turbo rotonda, además. Sí, esas sí. Turbo rotonda. Esta é unha turbo rotonda. Matamos aquí. Claro, non ficamos aquí. É o pura pejallariza, non sabe o que é, claro. No. Carlitos, todo desnivelado, mira. Como? Mira, non pegaron as chapas con os outros. Eso cando viña un aire tal, é botón. Mira, mira como David, mira como deixaron eso. Muy bonita, Está reunión de grupo. Vamos. Cantas copas hai aquí? Moitas. Cantos Teresos Herreras temos? Moitos. Boa noite. Oiche, Marino, estos son restos de lápiz, ¿no? Usted é un mal botar lápiz. Aquí no había un jugador de la baja, a ver si me quedaba bien. Saxo, 3 gaitas, acordeón, 2 caixas, bombo pandeireta. Todo para vos. Colocamos máis ou menos como vos tedes cómodos e depois a nós colocamos. A ver, mira de aí. Dalle aí. Mira, dalle aí. Para arriba, la, si, do, re, la, si, do. Bastante bien. Hay que tocar algo. Estoy que se mueve dentro. Hay que tocar algo para cantar. Pero damos una aquí, venga, va. Para cantar un poco, va. Perdón. Va, vamos a meter una aquí, venga.
Ora cada vai. Olha, cando llevas a decir puro final? A carne, o micro do culo por Que se enterella como as ovellas. Eu... Logo lle arranca todo. Caco, tes que... Hoxe tes o teu momento de gloria. Por? Tes tú aquí ao centro. Tiña que tocar Ao centro, iso vai para outra, a rianxeira. A rianxeira normal. Na, 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 na. Saca dos huevos. Na, 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 na. Saca dos huevos. Iso temos que salir de tal, e cando queiras, hai que botar esa e cantarreamos todos. Berto, 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 que che parece unha cousa? Mira. Sí, as camisetas, joder. 2XL. Cura, para ti non hai. Que porta é? Porta esa. Guarda, ese fardo ben. Venían os cuando no lado y otro en otro. Europa, Ya, pon o meu nombre, mira, pon a Villés. Pon o meu nombre. Vaya o nombre, o meu, a Villés. Bombo, venga. A ver, bombo. Bombo, tócache, venga Santi, va. Eu creo que non. Si vas a San Benitín, si vas a San Benitín, si vas a San Benitín, Benitiño, non vayas ao de pared, non vayas ao de pared, non vayas ao de parede, parede. Que hai outro máis milagre, que hai outro máis milagre, que hai outro máis milagre, milagreiro. Si vas a San Benitín, si vas a San Benitín, si vas a San Benitín, ay Pamplona.
tenga morena, que a todos ellos la quieren ver, que aquí todos la quieren ver, ay, que todos la quieren ver. Eu non sei o que tenga morena, eu non sei o que morena ten. Benitiño, non vayas ao de pare, non vayas ao de pare, non vayas ao de paredes, que hai outro máis milagre, que hai outro máis milagre, que hai outro máis milagre, milagreiro. Gracias. Había que escritar un fora. Había que ir un fora. Non, home. O sea... Es que podo pegar un pelín. Capitán, eu non escoito nada. Para non... Toca aí. Para non... No. Por pegar. Aí, mellor.
Y aquí estamos cruzando las calles de Vigo para ir a la cafetería Río, famosa cafetería de uno de los de Rodeiro emigrados en este hermoso país atlántico. Con comida mediterránea, dice aquí el Alfonso. Blanco y negro y parece todo 1965. Está, xa ve remesmado en la cosa. Mira, aquí podo salir no vídeo, Mira,